Ankubatangira ntekanza tujalika amabara Julius Kyomuhendo mebale nywe na bakyaroho akasome kanu kenyini usabite and of course tubere no mebembezi wihanga muitwale rune lya Bunyoro president abainalenga okurambura emirimo abantu ibakora abatungire sente munanka mu parish development model abainarambura ebintu ebyantu bekoleire of course jwenika nimbagambira nti abantu abangi bakatunga sente bazikora ebintu ebyembaganiza abandi baziri abandi basweramu abakazi but of course ara abantu abatungire ebintu ebyembaganiza abantu abakora ebintu ebikubakuraniza kandi bali bangi muno of course so amebezwe hanga abaire omubunyoro nalengaho kukurora nti na supervisinga narora emirimejo mulingo eyemerere mso kwenda kutangira ntekanza tujalika amabara maze kuba ndibagamba Julius Kyomuhendo ngenda kusaba subscribing or following ho na hali okali osobole kuba no rubata naito osobole kuba no yimera naitwe mu programs zetu zona genda kora genda YouTube or subscribing kando tiba no kumiga kade so that osobole kuba no tungaga entekanza zetu zona tukege notifications zetu zone zentekanza zetu zona hali lokali na personal handle zange Julius Kyomuhendo so kwa following hona Instagram Twitter TikTok hona Julius Kyomuhendo tujja kuba niturubatira hamu kwenda kujukize kyokunye champenko ni okusakitunga amaduka gona gakutunda ebyokunywa omahanga gona muhanga linuliono so kitunga kande mpeko nenu bokubo utakayikize emyaka 18 utafutunga mpenko ndi bokono itege kyokunywa ekitajja kurumya omutwe ekitajja kuletera hangover tunga mpenko ni osobole kuba no gyenywera tuli mu rubuga rwaho street eno bageta I think near the main street agenda hano na joining Rukurato road but hano no tujja kuba tukolente kanzentu nyumyanyume na abantu abala street eno tulole bintu mulingo byemerere just osigaleho otarugaho Nkusima Kitara TV abwa entekanze nonge mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV ubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso nokutwara uhangiro no waitu ukama ba Bunyoro Kitaro maiso ati oga kegulire motoka mu Rosere takwetaga nazine zanya ajja kubanaganya aba boda olised amabara gawo kankwempenko nyiwenywere obaito onywam penko ni kanta ginywa penko nyege kura mukaki toginywa anda gigabiro ndaginywa amabara gawo nati tubazo ngabire tu program live Kitara TV hali Barongo Perez stage ni mukageta muto ineba Equity stage na HBU yaizire mutagihindure ya tusogihindura bintu bikuru batabiti bintu bata ku sentence zikuzoka hano sento biro muzikobora uyo munikazoka baboda basente nye mukuzirira nka mtauni muno aturazi azitakanya timuzini tizikanya za baboda mukatunga sente za tizikanya mazi magali ramuki abantu bawo abantu akuramuka kamba zino madamu wange Akiki Violet na mama wange Nyangoma Agnes ati kwendo ngambira abantu banu bakwauka na bata MP na member of parliament bakwauka na bata MP na member parliament ni bakwauka nam mukozi bakwauka na bakwa MP MP na no MP na member of parliament kanda tibona nikyo kimwe MP na member parliament bona nikyo kimwe kanda mukiona abandi mbanyenda kuha mpenko no goto ginyo okitinisi ko serekere hana amabara gawo ohumuri on student wa Kitare ses amabara gawo orunyo to kurukenga ngokenga tine kikunyamba kubaza to ine kyaki kalira mukiyo abantu bawo nkabasatu wanji yes tukiala ntekanza tujalike ntuto tuli abantu sometimes babataka kwenda kuzoka mu kamera babataka kwenda kuramuki abantu bawo bati tubantu enda just kunyumya mtu kenge bintu mulingo byemere twangalize tugende uhali ogambo ro kinisi sawa gebali ati mutaire ya stage stage ni yem netaho ni yeri yone enu dio kantaka giruro oge ni yem tubawo tugaruka tugenda cyo yi mamara gawo bali John sa bakonji zaro yaka Karongo ati ruga Karongo no ijja ku mutawo mafuta gutigaye baito omuntu abona urugomo wawe kose oboine kyokora
Rundo tungayo kasoma no letana ndamukya abantu bawo live active ni ndamukya mama wange Katusemere Vanis olota anyondi yo kurungi nkupakasa ogo nawo akarongo iseisa aliseisa ko akusemba ye mukyara wange araho karongo bujura kwenda kuha mpenko no ginyo cyo kunywa kyamani munekyo nike kiroho nkwendo ngambira abantu bano bakwawukana bata MP na member of parliament bakwawukana bata MP na member of parliament kandi kani uwo ni uwo karosibe ku beto terwam obato gyakanyi ngyakanyi kanda mukyo mukayikuro sibirota salamaleko ekisibo kikutwaraganya ekisibo nkura kikuli kubi kukulikali eso ekisinisa wasibota kino jacket yanka henu yo jeri kino kigambo kikeno hauju egi cyangwa nka ile ifwao ya bakibakora bakibaloni piki okona ndatu kutuku no gano ihayo baboda amaloni kagara abatwara tukuji kusasura mbora mabaragawo maita mwebe swale ekisibo kirimu muno obosa kota kusiba ati nsobora kulema ntasibire nayo kusiba kukande marusazi zitaha nyingi abo wakiomba zikutahaye arusazi kande misa kusiba nyonsiba obunyasiba gakwika saa mukaga mutwe nugunterera kimu ati wabirugaho nyabyeganyira ruhanga nuwamanyire nyote nyine kimba mpaka sahe abo bomezi bwa buli kurungi nyo arusazi zikande mesa mali yego nabihwa betungamba nenyempera njya gifuna mpaka ujya gifuna boko nayo takiende kuba murwayi munsabire uga amina nyonza ronyamire maho nyamiri matara ira kujja mtauna kilomita musanju zonka ndamukizo mwene waitu bakweta Muhammad Bulera no mama wange Amina Kajubi amuno mukyara wange Kabahangi Monica banzo ngamba abantu bano bakwawukana bata MP na member of parliament abo kabatayina nyawukana era aho muno yego ojwaire nu ya president Museveni ati gukuja ni nyako wa president gukuja ni nyako wa president orabusobora ekikumpaka na kiki omugaso gwa president akoraki kurolera inywe ni watulole muleke kusambangana ekande batata baitu ni watulole ati jira basikala baye batabatere tingenda bange babatere abanyamahuru kawempe bakabatera babauta abanyamahuru bakabita bari bakabaterera busa tukabakorekya avuayo tukayizira mu ngo zetu za bulikiro kandi tukateke makaredi nko twasingira karuru ka kawempa ako inyeboha bapi popoto tumanyire pipo paweri ho na ujonye president wetu mumanyire nayo president wetu mumanyire president ataho Museveni atachagulanye center ahubwo president wanupu no president waitogo wanupu president niwe Museveni nyota ndemogwo atabagata kulema acheka kagamba utavugira ntakwiha tasakunyi hawo kigumire yaro sobora umugamba ijanye tasobora kigumire mwete mukohere munyohere munyoheta sobora tinkoragana no muntu omulingo seja akulira ine tukotaga bana bene misaye kulwa atogambe into muntu omukura sakulema seta kusana kuimiki omukono haiguru oguna kyalema muntu ati kumaisa katakusa kuimike kulema na ogo bakuzire kalera muki abantu bya politics tubireke ndamukiyo abantu bamulingo ki bona bokwenda ndamukizoho iwe nomukazi wawe na abana bawe namunywane banga ba stage yana eni bugita pata stage ena ujo equity stage ya ola ngaine niyo kimunene bali bakabe yaukanizaho wira umuntu bawo hali umuntu bahana kusigikira embera situondere embera bana kasente ko mukazora kasente karumo mbora oyine sente za Museveni akazi oyekinis osibirota amabaragaho Jean Baptiste nayo okora hano oziro ina wolinziremo Njemba Reveranda Reveranda wanga Kabwoya na Kiziramfumbi baisemo bali bata baliyo baramukiye babakiya Kabwoya ego Njemba munyarwanda nago ndamenye ururimi baramukiye muri Nyarwanda bameze neza barashima Imana kazina kake dini kakunyumira akazina kidini nzizi kinyarwanda cyane karahawe yewe biruhanya tuza kuzamuka impamvu tuzazamuka biruhanya urayizi impamvu tuzazamuka biruhanya ni ibintu biba bitugose bitubuza kwakira ko kwakira umugisha w'umuntu cyangwa se icyo umuntu yenda kwakira
kikangombwa ko kivaho ariko twebwe twizeye neza ko abizeye Imana cyangwa abizeye Ruhanga bazabona imbaraga ziwe. So you explain that one in English. Ngenze mu mbazo urunyarwanda ni rw'Imana yanyemereye. English nyimenyire, n'Uruswahili ndumenyire, n'Urunyoro nzoga Tito. Ariko Ruhanga kangambira mugenzi abandi kubaza ibya Ruhanga zengamba urunyarwanda. Ngamba urunyarwanda. Akakwa kanende mizi. Akundupa. Okundupira kimu. Mwasiba muta. Muizire kuna hanu pikipiki. Musangire bakingi. Tusange tuwaire bakale bamaziro bwiro baitu batukwatira ibu kwatira ibu. Muzira mukarare. Ati inyi mukurugiranga. Ibu murugiranga. Tugire Kinobi. Kuno kino. Kuri mutawoni mu. Mutawoni muno. Hati hano baba hera loni kiki. Hano zibaza loni. Ati nyamba no tware akasenda kati yitu nibakwe nabo bayirishire kwemerera. Nyowe mbengizire ku pikipiki. Kuyi niyo bayirishire kuyi. Ninye. Amabaraga. Aye bale Samuel. Ndamukiye abantu bonka basati Samuel. Nindamukiyaho abanyoni bange bona ba Kinobi. Ningere ndamukiya abanyoni bange banyizire hamwe nabo bane. Muwe bale nanyi. Mugurusi. Tata. Mabaranga ngisingoma esawo. Singoma. Esawo. Ndamukiyaho naye abantu ba. Ndamukizaho abazaire bange bali mu kiyaro Kigorobya Bombo. Nabo Kigorobya ku. Kigorobya uko. Kuno ifo magenda nyanja. Nabo jo banga bakora nabo kisaro ifo uko amika. Hamiko positive mikao. Hana ndodora sahabe bifuso. Autiyo webale munoni haroho Dani haroho tuweta salongo kakonge haroho twinao kasuita kutuchumbire mere. Nuwo gaba hamukiya. Nkengogeza ikiro kimu. Banzo mungambire embaganizo hagati y'abantu bano babiri. MP na member of parliament. Embaganizo. Embaganiza katugambe embaganiza tero nyingi muno hagati embaganiza hagati yao. MP na parliament. Na member of parliament. Tubaina embaganiza yamani muneke yamani. Tubaina embaganiza. Karosi bekuru. Ati mukere. Nyeke tukera sa ibirizo nyitu kusanga tulya. Mube muri hano. Kanda mukiyo sekse. Sekse. How are you? Kosibira kasoke karungi. Kanu kezinga. Banzo je nkuramukiye. Tugetu ikare hari no nkuramukize. Musibire muta. Muhindi, how are you? You fine? How are you? Osibire kurungi. Oli live actor TV amabaragaho. Mwesuga Samuel. Mwesuga Samuel. Hano store ya kiye. Ni abidiko. Ya bidiko. Yeah. Damukiye bakuzaranka. Oima. Oima hano town yenye. Yeah. Damukiye abantu ba. Bona bakamanyire mbaramukize. Abakoko kumanyi. Yeah. Oli serebo town. Serebo mnango. Banzo ngambire embaganize eri hagati ya MP na member of parliament bakwauka nabata. Bona nikyo kimu. Bona nikyo kimu. Karosi bekuru. Bali tongambe nyini hali bakuzara. Nzara mu Ruyanja. Ruyanja kuno. Kali usibe kurungi. Muhindi you fine? You're making money. Ozile kura akachapati hano. You are a student? Oliki. Amabaraga. Oroma Noel. Oroma Noel. Oroma Noel. Yeah. Olimuki. I am a Choli guy. I am a Choli guy. You are a Choli? Yeah. What do you do here in town? Just I came at school. You came at school? Yeah. You're a student? Yes. Hey, which school? Premier Secondary School. Yeah. Which class? S1. S1? Yeah. Send greeting to some of your friends in S1 at Premier. Thank you. Yeah. Send greeting to them like okay. Two. I send greetings on behalf of all my friends and my fellows in Premier Secondary School. Yeah. And also they love all people in this city. In this city? Yeah. Okay. Mzee, tema mazina? Harari. Amabaragao. Banyita Tusime Bosco. Tusime Bosco. Yama. Bikurubata vita. Pora mzee. Asante zikuzoka speed. Sente okuzira nizo zine zikaro. Balance yonu. Ato muhaire zingazina. Aguze chapati yemu. Oba muchere. Aguzire muchere. Aguze muchere. Bakuzaranka. Side za Kagadi yao. Kagadi kuno. Kagadi Kakumiro. Ankahi nyini. Kagadi town, okay. Kagadi town. Ramuki abantu bangu. Kale nkusa kuramuki abantu bange bona bakusa kubane banyenda. Kale nkuramuki aho like nka Team Man City enda muki aho. Team Man City. Team Man City enda muki aho abazaire bange bona ali bakali. Bona. Ya man. Nenda muki aho nabanywani bange hano mtown yaho yimu. Banzo ngambire mbaga ntero hagati y'abantu bano babiri.
MP na member of parliament. MP na member of parliament. Ekintu kusa kugambaho njya kugambaho kale nyo ekintu ekinkusobora kuba nemanya. Like MP basobora kuba nibena ko kusana isana baitu kale baina akantu akakusa kuba kandiza kwati ati bakwawukana bata ekitegero abo gamba inye nkokusa kuba nimbetegereza buli muntu akusa kuba ina ofisi yayo buli muntu akuba ina ofisi yayo jamani niki kikuba ukati kandi ranka ranka tugenda mranka ono member of parliament nanka tibaina nyawukana tibaina nyawukana ya mani area ranka ububa kusinganga ndabata okusigikira tinja kusobora abo kuba tinja kubyetegereza okubikenga kurungi karosi be kurungi sasa amabaraga muzuri muzuri you don't know Runyoro? I don't know. Which language do you speak? Swahili. So what is your name? My name is Jackisa Samuel. Jenga. Ochenga. Jenga. Where do you come from? Sebagoro. So send a greeting to some of your people in Sebagoro. Do you have friends in Sebagoro? Send a greeting to them. What? You greet them in Sebagoro. Muzuri. Sebagoro iko muzuri. So what is the difference between these two people, MP and member of parliament? How are they different? How is the member of parliament different from MP? From MP? Shida iko nini from MP? Shida ya MP? Shida yake iko nini ya MP? Iko mzuri tu. Ogoruli mirfure mbanga sanize. Enu washing back yaro. Boba mukakinga. Niye manager. Ekisikikire kyakoraga ne kyakabina kikagenaka. Asazi ntikiro kyonka kinalikira. Ari ni wabikwasizemo. Ni nyabi. Atokuroginagire washing back. Hekora muno kana. Area man muno. Ina vibe. Asazi nkora mukyo madamu wange gwebeta baby garo Sunday Immaculate sazi no alikangwa. Baby garo? Yeah. Niro wamutumire. Niro nyamuhaire nyawo mbayingi. Abakiwa mahire baby garo. Nkara nankolera munaba kubanu abanka aka baby. Ati bwalikie myaka nkansanjo ibanokia muta baby garo. Era ali bakyali baby garo. Oboka ulira kale akazina baby garo. Kwa nyonka ali muhambe. Akazina destinka ali muhambe kuruga muntu boye mutima gwanyu. Boye mutima gwawo. Ati bigambo kibyokozesa kumunanga kumuhanda. Amanyire ati mweta aboli kwonka kachumba bunura. Nuwa buchumba bukunura bo. Niwe wenko gwa buchumba. Kale murara mukya abandi. Kora mukya wisezara nyawa kusangwa okitoba bamweta Mr. Kawabi Jackson chairman wa Kizo wa Gaisa. Kora mukya ho mama wanga ali buhimba. Akusemba yonkora mukyaho bachali bange bona bakora ha washing ben yo aroho buhani nabo aroho ba Alani aroba Basiri ba Jamiru ba Buba bona mbara mukize mona kati nakiko konda tuhereze baby garo wabo ajja kumuha akazina kagamba Gondi kakweberemu banzo ngambire abantu banu bakwawukana bata member of parliament na MP bakwawukana bata member of parliament na MP tewate busonya ukana ya mana waka MP era abbreviation ya member of parliament akazina kakwebere rasta bosebirota enu team enu nanka yanka enu jazi yanka eno ya maniwa itunyeti manyire Runyoro mugaiga atoro kubaza orururi miki Runyoro. Can we speak English? Man. What is your name? Simanyi Ruzungu, manyi Luganda. Runyoro kali nurubaza. Bakuzaranka. Where do you come from? Mukono. From Mukono? So what did you come to do here in Hoi? Make money. Me, I'm a businessman. What do you do? What brings money? Which business do you deal to? I deal with these guys of Kanabe here. I bring someone in Kanabe. You a broker? I'm a broker. You send a greeting to your people in Mukono. Muruzungu, Muluganda. Muruzungu.
Ntumirako ku mama wange ali awo mukono awo. Ne muzeyi wange kati ali mu kibuga. Kandi tumira girlfriend wawo. Tumirako mukazi wange. Oyombera naye. Bamuyita batya? Bamuyita Tumusiime. Even mukazi Munyolo. Nomba Nyolo katuyemo mukazi. Mpenkoko. Ninya kikirira abanyoro tokimanyi. Esawa yonna. Mpenkoko. Utuka kuwa mukazi. Esawa yonna njagireta. Oli steady. Ojoire t-shirt eno eroho bebu biki. Bebu biki. Mwenge. Amabara gawo. Maitalani. Ati binu mkwendo bihe mpenkoni. Deta mpenkoni. Niyo muhereze. Ndamukia abantu bankora. Nkuramukia mama wange. Ndamukia abanywane bange bona, ndamukia na mukazi wange. Mukazi wawo. Amata bata. Kaza ngumeta Kireya. Kireya. Akusemba Naisa nyongo muramukia wa masindi yao. Masindi. Bakana bana baterwa bali nkamba hempenkoni. Baleti. Bona bakala na baterwa. Ndubona kale awo. Bona bakala baterwa. Balete mbahereze mpenkoni. Nyishika mpenkoni kwata. Betu tokwa kuje na mukamera. Ayo oli mufere. Banzo nga mama baragawo. Tuinawo Jamil. Konunti nokutina abantu. Jamil tuinawo. Oine myaka inga okutina abantu. 18. 18. Ati 18 okutina abantu. Kwa. Ramukia okala abantu. Ndamukiza isanyowe. Akola link yao. Nyamukiaho sister wange abasoma ku Shepherd. Naba obbies na ogise babuhanika seed. Banka? Babuhanika seed. Oli wabuhanika seed. Ohonda kunywa mpenkoni. Aha, kwata mabaragawo. Singo masani. Iwo linzaro yanka. Kitoba. Banzo ngambira abantu banu bakwauka na bata MP na member of parliament. Tindegereze kurungiao. MP na member of parliament bakwauka na bata. Nyokanero. Nyahukanaki ero. Tikwetegeza mukurungiao dero. MP wo mmanyi. Mbamanyi. Akoraki. Dedi na mungo nakisobora mwa. Kana bata muranka na member of parliament. Sente bikorwa. Bubi ha. Sente bikora biti bobi bakwauka na bata. Mukulolera abantu kurungi. Wo warugiro bata kozere bata suppose kugenda bakakora bata emirimo eko batembya idare lindi nibasobora kuba nibasobora kora kurubu nibyebe ntakaire mpenkoni iwe nkugayo he mu bya bebe ebi ate mpereze jokunyu bihe mu ebi bya bebe mpenkoni nigo mengo oguro mpereze saati nyombi mukanda nyombi kugaza kyaki iyo tinka kuramukisi Amabaragawo. Bakunyita Bashir. Bashir, naye ukora hano? Ngora. Sente zikuzoka. Sente ari kajura hapo sente zikiabuzire mukati itwa. Baite bagaye sente bakanabe muzimalira kuri manya fans kitara fans manyanka. Of course. Mugani musimba line. Tunaira genda yabo kuba tukuba supportinga na team yetu ya kitara. Kitara we kubeteire kuli. Ito mukiro ntwe meeting ako. No kutemesa ira tuina kutemesa of course. No kutemesa mutemesa. Ate sente no mukuzimalira oko. Sente zinagenda yo abokuba. No linawa inakubawo. No inakubawo. Era mukia kabuta kunywa mpenkoni. Era mukia abantu bankani ba. Kuramukia girlfriend wange. Una girlfriend? Muina. Akwenda uki. Akwenda uki. Nyanye anyenda just singa munkakana abigandi. Akwenda just abakanabe atomu haki nyo kemfune ne ukemo akande uranda gamba take up pressure ata take up pressure mwikarahamu mubaze ibara girlfriend wawe bamuta Sheila halo kali tukuramukize we bale kwenda kanabe banzo nga abantu bano babiri baukana bata MP na member of parliament baukana bata
nera ni MP na member fana niko kimu ranka zozi bakwawukana bati nikyo kimu amebala beka ni mutunda ku rwatu katandikire gantekanza tujalike Julius Chomuhendo ni gagange tubere ntubazabaza muntu nyumya ya muna abantu abala street en twenge ebintu mulingo byemereire ebintu mulingo biri in the special ways of course kwenda kubajukizo barota taka following o subscribing channel yaitu YouTube ne mikutu yaitu yona Kitara TV usobora kuba yino nororo batanaitwe in the special way leka twitete no mutekanize zindi Kitara TV kwajukiza ogenda wetungire mpenko neke kunywa kya mpenko ni hona hali okali ekine kyekunywa nike kirunge kiroho bokwano itage kyokunye kitajja kurumya mutwe kitajja kuteza mutima kitajja kwa hangover toza mpenko ni osoro kuba no gyetungira omaduka gona gakutunda ebyo kunywa of course mpenko ne tugiguza abantu abayikize emyaka 18 bonka bokubotaka kize emyaka 18 mpenko ni ogyeganyire of course bokuba no taga man gekisajja okwetaga manya binu kugaruzwa amani biki mpenko ni niyo ekyokunya kyojja kutunga tojja getting disappointed iyo kitoze ojja kuba nongambira leka tumbaleke mberekereze antekanza tujalike mubai singa amanyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire wegonzo takafire kyaro hotakabaire kufa mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga wegonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa my friends bad man nakaliba Sinex boys tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege nanyowe ngitega subscribing likinge sharing hona halokali o commenting Kitara TV Kaura boys titurugao Kitara TV kwegesa kumanyisa.